Katika wewe tunapumua, nguvu za shetani. Katika wewe tunapumua, katika wewe tunapumua, nguvu za shetani. Katika Yesu wewe tunapumua, nguvu za shetani. Katika Yesu wewe, katika Yesu wewe, katika Yesu wewe, katika wewe tunapumua. Tuge kuririmba aciyo ndahinduye twiririmbe cyangwa tuzaririmbe na gatatu twiririmbe uramo mama naza atange haleluya ngwino utange haleluya zitatu nitumara twama dukubita 7 siko passe saa 3 zageze kugira ngo ako twakoresheje piano yonyine dukomere bano bagaba amashi. Bwana sifiwe. Atukuzwe. Tuzamurire Imana icyubahiro. Tuzamurire data icyubahiro. Haleluya. 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 Tugiye gusirimba. Yego. Noneho Patrick Reni murumuna wanje ndamuzi. Ahantu ngeze ndiyo hafata turaziranye nawe iciza reka kuwa gatatu azombanziriza siko kwiza kwera ko inzindirimba zaririmba ari he yahunze kera. Bwana sifiwe. Haleluya. Timugira ikibazo c'imivyizi yanje muri Amerika ase Yesu yangiriye neza. Kimwe nimara gusoma Bibiliya neza nzokoresha seminaire abakorari mbabwira inyungu ziba mu gukorera Imana zozibabwira twazaga dutaramano tumamo n'ingene meze gutya ukumeze uko ibaze kurira moto umeze gutya n'igicuye ariko irahirya turimo kuja gusohokana petit frère zimaze kuba zine mu nzu Janiye cyangwa iriye ukayinjiramo wasangira konje ugashuhisha wasangira shushe ugakonjesha. Yesu zankora kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kurira indege kaja kuririmba muri state kagaruka ninga nijoro cyangwa nakazi rimwe mu gitondo ngahitira mu kazi. Abakorari mwe tuzagira ikintu na kimwe kizokubuza umwanya wo kuba mu nzu y'Imana. Nabwiye Imana ndabibwira ngo ifaranga zo kuva nakazi rimwe kugeza na gatanu nizitantunga ahubwo nosubira iriya nzoza nkora izo nshoboye zose na gatanu mbe nazigize gute hasigaye weekend turamye Imana ishimi yabimpaye. Timuza amateka yanje mwese sinazaga mbabwira amateka y'inepfo mwihene n'inani iriya irahirya ko muragira se ngo abantu bameze gutya rukiba baciye mu nzira imeze neza. Numvise mugenzi wanje ashi anyibutse izigaragaza Numvise mugenzi wanje ashi
yaze kanakire petit frere twarazanye nawe no muririmbyi aze dufatikanye turirimbe. Abantu baza bambwira ngo niwe mukuru, yagize umugisha wo kubana na mukecuru na muzehe mu nzu, sinamenye ibyo bamuhaye. Wanasifiwe sana. Yes, ariko sinzi ukuntu irimo kuvuga, hariyo nari ifite akantu k'umuhondo hano ninga yazivuga neza. Thank you. Yes, urakoze cyane. Imana ishimwe cyane. Iyo umuntu afiriye akaza tuza dusa n'abahunze kugira ngo tuze turebe ko tubona akanya ko kuruhuka kubera shuguri nyine zigize, ariko nibi nabyo ni byiza cyane. Rero twege badukoresha kugira ngo dutegere abandi bakorari. None ukagira mu ikanisa kera ufite imirimo ugomba gukora ukaririmba, aho ugeze hose ukaririmba. None gatwaje hano kuvoma, twebwe akanya kabe gato noneho dutegere n'abandi nabo. Siko haba konfi. Muzamure piano mwegere imbere turirimbe, mwegere imbere. Yes, izina ryawe rihimbazwe Kristo kandi rishirwe hejuru. Uyu mwanya utubera umwanya w'agaciro, tubera umwanya mwiza, ubashe gusabana natwe, ubashe kuvugana natwe. Hari indirimbo ikivuga ngo, nayitekereje arimo kubwiriza, hari ibintu hazibagirwa yakoze muri njye, n'igihe namwemereye kuntegeka rwose, y'amahoro nifuzaga nayabonye urya munsi, nicyo gituma ndirimba nezerewe. Jewe nza muririmba zamushima, zamushira hejuru, vuga ibyoya. Turimbane iminsi isigaje yo kubaho, zamukorera. Bana bamugisha irindi rimwe. Iminsi nawe yo kubaho, irindi rimwe gusa tuzoze iyo ngiyo. Iminsi sigaranye yo kubaho kw'isi, ela fez aqui a nombre de Shavina. Hallelujah. Yo kubaho kw'isi, iminsi
mwitura ineza ye. Iyo ndirimbo zanyiririmbana n'indi ndirimbo nayibwiye pasiteri muri solo. Okay, ngayifate mbabwire kino gitero. Indi ndirimbo ivuga ngo menyesha inzira y'ubugingo, ishuriri ry'ubwiza bwawe, wezesha amaso maze kureba ibinezeza byo ijuru. Sizibagirwa isezerano, sizibagirwa isezerano ryawe. Ibyishimo byuzuye n'amahoro warayangu mutima, kuramya kutagira iherezo, zabyuzuza mu mitima y'ubwoko bwawe. Barara uri hejuru, uri hejuru y'amajuru, byose byaremwe n'ijambo ryawe, byose byaremwe n'ijambo ryawe, byose byaremwe n'ijambo ryawe, byose byaremwe n'ijambo ryawe, ijambo ryawe, byose byaremwe n'ijambo ryawe, byose byaremwe n'ijambo ryawe. Mwegerane mu mwanya muto mfite dutarame kuko ivyoroshe Imana ko yamboneye umwanya kwera. Narahise nabyo kubera ko ukwezi kwa gatatu niko ko nari mfite gufunguye, mbona ni kundengana kwa kane, ukwezi kwa kane, kwa gatanu, kwa gatandatu nzakuja mu migabane itatu itandukanye y'isi. Noneho nkareba Imana yangiriye neza. Kuvuga ngo mureke mbabwire cyane abakora ari bagenzi banje, uzabindi baza bavuga ahantu twahagiriye umugisha, nutarangara hari ikintu uzakura hano. Nageze muri Amerika, mbwira Imana ndayibwira ngo Mana, uzanshoboze mbe muri kino gihugu kandi nkibemo neza, ariko niyamye mpagaritse ikintu cyose kizombuza kugukorera, kukuramya. Bwana sifiwe, haleluya. Imana yangiriye neza. Mu kwa kane nzuba ndi muri Canada kuri Pasaka, mu kwa gatanu Europe, mu kwa gatandatu kiriya gihugu cya kure Australia iriya, mu kwa karindwi nduhuke, mu kwa munani tugaruke ino. Imana nidushoboza. Suku birata, Imana yangiriye neza. Akazi ni kenshi. Nabwiye Imana ndayibwira ngo uzongire igikoresho cyo mu ikanisa nkakura sendi ba mu ikanisa, bazaba nyine ungire nka sendi cyangwa nka bafure mu ikanisa. Kindu Uwiteka we namenye ko udashobora kunyibagirwa, nubwo naroheje wowe ntuwema kuntekerezaho. Sinshobora
ahimiwe ukomera n'ukwawe iteka ryose. Tugiye kuririmba, tugiye kuririmba. Jewe sindi umuhanzi, zanandika indirimbo rimwe na rimwe gukishabukiyeho, ariko iz'abapasiteri nizo zidutunze niriya. Bwana asifiwe sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Unyemerere mvuge ijambo rimwe, uzahora uri Imana yanje. Unyemerere nongere mvuge ko mu byitwa Imana byose ntayagereranywa nawe. Ngira umuntu kwegere ngo nta mana ihwanye n'Imana yacu. Yesu yagiriye neza we. Uri hejuru Sena uramukunda cyane wabasha kubihamya.
wanje we ay mana we ungozi imbere we mami wanje Yesu uri ngabi nigira ungozi imbere n'inyuma sigikama ungozi imbere n'inyuma nabasaba sakina zamwibuka ijambo Mariya yabwiye bari arababwira ngo uca ababwira mugire gute mugikore hano hari umwanya munini cyane nahari hano ni mu bashumba niba ushobora gutera intambwe ukavuga ngo ungosi imbere n'inyuma fata umuntu ukwekereye ikiganza musengere umwature ijambo ryiza mwature ijambo ryiza muhanurire mu izina rya Yesu 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 hari imiryango igomba gukinguka muri iyi ndirimbo uyu mugoroba mu izina rya Yesu unyemerere niba hari umutwaro uhawumva ukuremerereye uzenguruke araba ari hano araba ari ahangaha ugerageze utere intambwe uva ahantu hamwe uja ahandi ubwira Imana ngo Mana mvuye ahangihanga siko bimeze ngacuranga papa subira mufate mu kiganza mwaturira irindi jambo mwaturira irindi jambo muhanurira mu izina rya Yesu prima ine farge yesafe famini ga otame saperge wagini ma otame ake jifreza fiza tome karne de safinarite eso vena carne ay mana we tuge gusubira mu kandi iyo usunike ku
kugeza harawugejeje. Bwana sifiwe. Nta muntu wagombye kuza gusengera gutese uyu mugoroba. Umuntu wese yirwaneho, urwane n'ikikuguye kugeza hano. Hari imbaraga z'Imana, ikidendezi cyindurije. Curanga Samuel. Wihangane n'indenzaho duke ntakundi naje nari bakumbuye. Imana ishimwe we. Bwira mugenzi wawe ngo humura, Imana irakuze. Bwana asifiwe. Najua Bwana waniona. Nimana ndirimba ndi sebene nuko tuje mukunga ibindi ni na gatatu n'indi misi. Bwana sifiwe, atukuzwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari abasaza n'abakecuru bari hano cyangwa se abagabo hejuru y'imyaka 50 bazamura ikiganza bari hano, taza kubasiga. Nabonye mukecuru muraho arakarimbo namwe kajanye niyo kaza kavuga ngo ariko ko ntitukasiri ngo sitasumbuka kwa kuwa Mungu ni baba yangu kabisa, hawezi kuni sau mimi ingawa haki wala maoyo anayafika
Imana mbabwira indirimbo yindi y'ubuhanuzi tugiye kuririmba muri Sebeni. Base. Okay. Sawa. Naanza kushuka kama mukanya. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Muntu wese yinjire mu kirere cyo hejuru. Kandi cy'ubuhanuzi sizi na hano narabivuze. Nabwima Bibiliya ivuga ngo akanwa k'umukiranutse kararema. Mukecuru mama yanyu sizi na famille iraryemera, mwacu bararyemera, igihugu kiraryemera, itorero iraryemera, rirambatiza barambarika, isi iraryemera, n'Imana iraryemera. Umuzeyi wanje bivuze iki? Ufite ubushobozi bwo kwatura ikintu kikagira gute? Kikaba. Ninkubwira ngo hindukira na mugenzi wawe ubwira uko umubwira. Zabake. Thank you uguma. Gwere nawe jariye ko inyuma ya konfi. Aho ninde uri muri ruhande ndabona ndabazi. Wangendeye wawakire. Kari. Nono nanje ndaje manuke. Dusubira tuvuga ngo ungose imbere n'inyuma. Wanasisi. Imana iratugose wende. Siko bimeze. Haruri zo mu gitabo. Imana niyo murizi wawe. Iyo gicucu mureke turirimba dusubire miyongeye n'Imana mbabwire indi 7 turirimba nitumara izindi zose komeza na gatatu hano ni wacu sindi mu batu sinziko ndi mu batu ngora ko hano nzoza kandi nzoririmba noneho naje ndamanuka hano hasi. Bwana sifiwe. Ugirira icyizere umwuka wawe uvuge ngo wa mwuka wanje ufite imbaraga zo kwatura ikintu kikagira gute? Ikirari cy'indirimo kirabonetse. Fata umuntu ukwegere mu kiganza. Umubwire ngo Imana iguha ijambo rigukomeza umutima uyu mugoroba. Bisubiremo muhanurire. Imana iguha ijambo rigukomeza umutima. Imana iguha ijambo rigukomeza umutima uyu mugoroba. Usohoke mu nushanye ijambo rigukomeza umutima. Numvise mugenzi wanje anyibutse imbaraga
umukoze warakira baritima yagusanze umukoze warabona mutege wa mugore wari urwaye amukoze warakira baritima yo amusanze umukoze warabona izo kutubize naje mwamugongubo biremera mu izina rya Yesu. Yiga nari ntarayigera usarire nari kiri kuri ari kwi jambo ryawe ikangomeza umutima ngabi wanjye Yesu uri ngabi inzira. message nakuzaniye umugoroba Imana iguha ijambo rigukomeza umutima. Umuntu wese uri muno atahana ijambo izo bintu murasizeye bizature ko mwegeranya uvuge cyane waturushiza amana hasa nasotse mukanya umuntu arambaza ngo sishata bimeze gute ndabwira ngo imeze gutya muse kubera iki ndabwira ngo ndi mukazi ese indirimo namwe mwumvishe kigere namvishe mwami wanje Yesu mwami wanje Yesu
Imana kabo. Katika wewe tunabomoa nguvu za shetani. Katika wewe tunabomoa. Katika wewe tunabomoa nguvu za shetani. Katika Yesu wewe tunabomoa nguvu za shetani. Katika Yesu wewe. Katika Yesu wewe. Katika Yesu wewe. Katika wewe tunabomoa. Kuririmba aciye ndahinduye twiririmbe cyangwa tuzoririmbe na gatatu twiririmbe uramo mama naza atange haleluya ngwino utange haleluya zitatu nitumara twama dukubita 7 siko passe saa 3 zageze kugira ngo ariko twakoresheje piano yonyine dukomere bano bagaba amashi. Bwana sifiwe. Atukuzwe. Tuzamurire Imana icyubahiro. Tuzamurire data icyubahiro. Haleluya. 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 Amen. Naringiye kuvuga ngo abantu mutaza akamaro k'abacuranzi Mana zobahe visa muze muri Amerika. Ubu nyine je nagize umugisha nabonye Michel abamuzi mfite amahoro ariko ngishika ataraza sinobabwira amakuru nivyo kuvugwa se musanto kuri ntoki kuri sente data Bwana sifiwe. Abacuranzi bubahwe kandi manishi rumarugoba no mu mwijima melo kanga sepai dessa finga rumarugoba je vais again natambe maso no mu mwijima tata biduka wa musozi we biduka wa musozi we biduka wa kike we biduka biduka Bwana sifiwe. Atukuze. Mureke mutamara ibintu turacafite na gatatu. Bwana sifiwe. Shaka ko mumva nakangaka aciya tuzorimba na gatatu. Shaka ko mumva naka kavuga ngo ariko abahanze abantu Imana yaye guhimba kaba pastor hari iki Imana bamugisha ngo numvise mugenzi wanje ashima ngo amare gushima ngo anyibutse iby'imbaraga zawe ngo kandi nsanga nanje mfite icyo cifuzo sinotahamara masa ngo namenye kuri se w'imigisha w'Imana yimuri bihe erega twakuvaho tukaja handi ko muri wowe harimo byose ibintu zose ni muri Yesu ni muri timuzi zabaye kuri wa Musamariya kwiriba umusamariya kazi yahinze umushitsi ubwo yahuraga umuyuda muganiriza neza aho byari ibintu bidasanzwe umuyuda kuvugana n'umusamariya neza bahuraga baganye bakarangwa n'amakimbirane y'urudaca
nituyirangiza twama tuja mu mukunga murakizi Kongole Allo Mufiki shaka bibi Iriba nishuri ridasanzwe aho umwigisha mwiza Yesu aduhera isomo ridasanzwe ry'imibanire ikwiye kutura ibyo tudahuza ibintu bizara kugeza ku iherezo ariko ntibikwiye gutuma tubaho duhanganya turebana ingwe gerageza umere udasanzwe maze nawe ube udasanzwe ariwe buye ry'amafuruka ihuri aho n'imutazo widahoze ridahura iyuda n'isamariya abahuye nawe bari nimunaka nahuye na Mesiya ihura tugiye gusirimba mureke tuzoyimara undi munsi ndiyoshira ko muraririmba imwe hakazindi ntimwicare muhangara uko mumeze nyine mugume uko mumeze ntihagira umuntu wishaganya yego ndavuga ijambo nka rimwe hari ikintu nari nibagiwe gushima ndashimira itorero rya Methodist Frank asengeramo muri Arizona niba mwabyumvise neza mu nyemere dukomere Imana amashi Pastor Willy Pastor Tarsis Pastor Budi Gigi abonza amazina harya papa Rohosha yitwa nde Pastor Yohana abona abashumba nibutse nasanzemo hariya bimwe mu bintu bidushimisha no kubona abana bacu bagera n'ahandi impano zabo bakazimenya kandi zigakora kandi bakaducira umubano twagiyeyo twagize ibihe byiza badufashe neza uyu mwanya aho bari ndabizi ko baza kudukurikirana cyangwa barimo badukurikirana mwumve yuko tubashimiye ku bwa Frank reka dukomere Imana amashi ku bwabo irya kabiri ndababwira abafoswe n'abantu badukurikira online mu kwezi kwa 8 icumweru ca nyuma dufite igitene cyitwa Ignite ni mukuru wiki ngiki tike ya Frank muzayishure munagure n'imivyizi yiwe yo muri Amerika none muri Amerika gana amasaha ndafite y'abana bakora ndabizi so yamaze ivyumweru bibiri ari hano ni bills zizamuka so abantu bashaka yuko Frank azagaruka mu bibukinge none kandi abafoswe ya murabizi murabishoboye ari mwebwe n'abadukurikirana online twabivuze no kuri Huduma twabivuze no kuri Elize twabivuze no kuri Patrick tugomba guserebura imyaka 20 aba basore bacu abashoboye kwishura amatike bazaza bizaba ari ibintu byiza cyane Frank tuguha agaciro ariko akantu kandi ntari navuze katumye za cyane nuko bashaka yuko na Patrick ngo umuha akanya gato barimo barajandika hari anjewe nzani bavuze ngo hari umu brother wiwe ngo nawe ahumeke murakoze twiminota nka 10 15 20 twe nta kibazo nubwo mwogeza saa 5 nta kibazo nta kibazo rwose
hari iriya miryango irafunze nari mpagaze hanze nta kantu na kamwe kumvikana. So turi mu gihugu cemera iyobokamana kirishigikira, turi kumwe. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Tugiye gusirimba. Yego. Noneho Patrick Areni muri muna wanje ndamuzi. Ahantu ngeze ndiyo hafata. Turaziranye nawe. Iciza reka kuwa gatatu azombanziriza. Siko kwiza. Kwera ko inzindirimba zaririmba ari he? Yahunze kera. Bwana asifiwe. Haleluya. Timugira ikibazo c'imivyizi yanje muri Amerika. Ase Yesu yangiriye neza. Uzi ako igihe kimwe nimara gusoma Bibiliya neza nzokoresha seminari abakorari. Mbabwira inyungu ziba mu gukorera Imana. Zibabwira. Twazaga dutaramana timamoni ngene meze gutya. Ukumeze uko. Ibaze kurira moto. Umeze gutya. Umeze gutya nigicuye. Ariko irahirya turi mu kuja gusohokana petit frère. Zimaze kuba zine mu nzu. Janiye cyangwa iriye. Ukayinjiramo wasangira konje ugashuhisha. Wasangira shushe ugakonjesha. Yesu zankora kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Kuwa gatanu kurira indege kaja kuririmba muri state kagaruka ninga nijoro cyangwa nakazi rimwe mu gitondo ngahitira mu kazi. Abakorari mwe tuzagira ikintu nakimwe kizokubuza umwanya wo kuba mu nzu y'Imana. Nabwi Imana ndabwira ngo ifaranga zo kuva nakazi rimwe kugeza na gatanu nizitantunga ahubwo nosubira iriya nzoza nkora izo nshoboye zose na gatanu mbe nazigize gute asigaye weekend turamye Imana ishimi yabimpaye. Timuza amateka yanje mwese sinazaga mbabwira amateka y'inepfo mwihene ni nani iriya irahirya ko muragira se ngo abantu bameze gutya ruko iba baciye mu nzira imeze neza. Uyu turahuje. Bwana Yesu asifiwe. Ahimidiwe. Haleluya. Haleluya. Dere niba nawe uri muri ubwo butayu ndurakare zankunda gusetsa nzungu n'inshuti yanje aranadukurikiye muri rya kanisa rya mbere rya hano ryaho naje kuririmba hano anyaka mikrofone yamaye ariko ndiyaranze ura mwana karasobaganya ariko mukuri ko abakristo sinababaye kuko nari bizi neza ko hari igihe Imana izomurira neza. Niba uri mu butayu niba umeze gute turagera ahantu kure abandi niwuhindura amateka Uwari umushumba kabunami nana kimwe kimuharira none niwe wimura abatwa akibika abandi mu gihe cye nana kimwe Haleluya. Ijambo rya nyuma dusirimbe kandi nubona gukirizwa ino birakugoye iriya nubona uri umuntu ukunda ibintu by'ibimwaji cyane hano ukabona gukizwa birakunaniye ugatekereza ko ahubwo uzovyitwaza birabazokongerera zoyababwira dufite umwanya uhagije na gatatu zobabwira amakuru nubona unaniwe gukirizwa hano iriyaho uzorunduka uzosubira inyuma yaho wari uruvuye hano
kukuriya dore nzabaki iriya iyo uri umusinzi baza bagufasha gusinda cyane kuko giriya ntiwobura ifaranga zo kuzigura ntiwoburaho uzinywera ntaho gufata nta kintu naki uba ufite freedom yose yo gukora icyo ugize gute ushatse oya ndababwiye ngo bakirizwa ino cyane kugira ngo mwivomerera amazi mwivomerera amazi mwivomerera amazi mwivomerera amazi curanga umukunga papa ndasubira kuririmba abantu dusirimbiraho turi kandi ntimubzige Frank mwigere hano abantu babe basimbira hano sibyo ba mwigire hano ntimubzige Frank abandi mureka babahari mwebwe mwigirekera hano mwigire hano ese ko mute cyangwa mbamanure mwigire hano hari abari hano mwigire hano abandi mutatane twebwe turi hano dusirimbire hano sibyo ba iryo tangazo bishop yarariduhaye yeme muranezerewe cyane ica na gatatu bakiturekuriye mureke tuzine nitumara na gatatu muzoza munani muzoze tuvete hano siko kwiza ramutse umuntu kwegera mubwiye ngo uzoze ngacuranga papa ariko ye mureke